हेलो भाई जय जगन्नाथ वेलकम टू माय बिरंजी ब्लॉग्स। देखो आज आमर जो कोबी बिल आम चाष होती से बिलर आज ब्लॉग स्टार्ट होची। आशा कर भल लगे आदि भल लगे आपण मैंने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने नुआ मो चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। देखो आमर ये कोबी लगी जो डिसेम्बर मस जो लघुचाप होगा से कोबी लगी बहुत नष्ट हो गला लघु माने जेहेतु आम खाल एरिया ना पछुआ सब कोबी हो सब हजार हजार टाँग लस होगा चारा सब नष्ट होगा कोबी भी ए बिल भी लगी ए बिल भी कोबी लगी सब पानी ठियाला सब छोट छोट गछ होता सब मरीगला तापर पुणी सानी आउ थे सानी है बेलू कोबीटा कौन जिते ठंडा टाइम ठंडा रोते कोबीटा भल हम जेहेतु ठंडा ना खरा पड़गला खरा डे बहुत लोक चाषी देखो सेपटे मुझे देखा बहुत एरिया लोक चाष पूरा कोबी बहुत लगी कोबी ना है माने बिल छाड़ीदे लोक आशा छाड़ीदे कोबी हेनी बोली गछ बड़ बड़ होती किंतु कोबी ना कोबी कढ़ भी होनी आमर जहाँ भी हो ये खराटिया कोबी पचार बापा को पचार बापा यहाँ कौन हम कि ना ना हाँ यहाँ खराटिया कोबी अलरेडी कढ़ आसला देखा आपण मानू कढ़ आसीगला कि ये देखो मुझे कढ़ आसीगला देखा यहाँ देखो यहाँ गोटे कढ़ आसी यहाँ देखो कद कढ़ आसी देखो है ये भी कढ़ आसी जूम कर देखो देखो यहाँ कढ़ आसी पूरा फ्रेश कढ़ देखा आउ सेपटे बहुत आमर भी टमाटो लगी टमाटो ये पाची देखो टमाटो ये पाची देखो देखो ये घास प्रबल टे टमाटो देखिए पाची सब टमाटो भी पाचीगला आमर आउ बहुत बड़ एरिया ये आमर ये दी माणे ना तीन माणे बिल टमाटो लगी बापा कहते माने एकर बेले हाँ एकर बेला बिल तो हम बापा कहते सेपटे झुड़ुंग लगी रास्ता पाखटा झुड़ुंग लगी आउ जहाँ हम एडिकी जहाँ भाग्य थी आजिकल चाषर किसी मूल्य ना चाष कर लोक चाषी कूल जो कहते हताश ये से भाया टमाटो है टमाटो देखला बेलू बजार में मैंने बिक्री हो 10 टଙ୍କା लेखा 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା एमती बिक्री होची कौन मूल्य कौन देखो से मैंने घास भी होगला घास भी जत्न भी नहीं पारे नहीं ना पाग बिगड़ीगला तो पाग बिगड़ा पर जगी पारे से मैंने कौन करेंगे सेपटे भी धान अच्छी आरपटा से 7 माण बिल अच्छी से आरपटा 7 माण बिल अच्छी टमाटो होती ए सॉरी धान होती एमती एपटे झुड़ुंग देखो पाखक आसीगला झुड़ुंग पाखक देखु यहाँ आज झुड़ुंग यहाँ झुड़ुंग लगी से पर्यटन लगी फुल होगा फल भी होगा एपटे फल होगा आज कोबी तो लगी सेपटे तो देखिए आप देखिले कोबी लगी एपटे तो मोर टे आसवा लेट होगा लेट्रे उठिली तो लेट्रे उठिकी लाट्रिन फाट्रिन जाए ब्रश करा खाई आसली आसला बेलू ए बिलू आम भेंडी तोड़ा गला बेपारी नहीं गला बापा दादा आसते आमर यहाँ माणे माणे भाया बिल लगी माणक के 33 डिसमिल ये 33 डिसमिल भेंडी लगी एवं सब तोलिक बेपारी की देदेले आ लोक भी आजिकल आम गाँ गहली पिला चाष करा चाहूना चाषर मूल्य किसी ना रेट भी कटि जाऊँगी पूरा सस्ता हो जाती लोक सब सहर में किए बाली सीमेंट कम किए बाहर को पलाउं एमती से चाष करने कि चाहूना हार्ड परिश्रम जो मैंने गाँव में जो पुराना पुराना लोक रोचे से मैंने ही चाष कर सब बाहर को पलाउं कौन कि चाषर किसी मूल्य ना जदि चाषी गोटे जो कहते 5 टଙ୍କା कि 10 ଟଙ୍କା जी खर्च कर मुंड को मुंडा पैसा पाँच कि जी पाया कथा से से पाऊनि सफिसीयंट ये हूँ आम गाँ आश्रम जयगुरु ठाकुर देखो केते सुंदर है बाउंड्री के चित्र चित्र होती गेट ताला पड़े सब गला सकालू सब आस पूजा सारिक सब पलैल के बाउंड्री पूरा सुंदर आगुरी नाला एवं जस्ट कम हो नुआ नुआ कम हो जाओ भल जो सम्मिलन हुए गोटे वर्ष सम्मिलन नी बाहर थी बहुत हजार हजार लोक आसते पूरी राजा आसते बोली कहते ठीक है जहाँ संस्था सी चल मुझे केथर भी आसी गाँव थी बेले जाऊन बाहर गए कम धंदा कर थरे दी थर भी खाई जाती जा आपण मैंने वीडियो टी भल पाई दिंतु
ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ବିରଞ୍ଜି ବ୍ଲଗ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ କୋବି ବିଲ ଆମ ଚାଷ ହେଇଛି ସେ ବିଲରୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ କୋବି ଲାଗିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ କୋବି ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ଖାଲ ଏରିଆ ନା, ପଛୁଆ ସବୁ କୋବି ହେଉଛି, ସବୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ, ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଚାରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କୋବି ବି ଏ ବିଲରେ ବି ଲାଗିଥିଲା, ଏଇ ବିଲରେ ବି କୋବି ଲାଗିଥିଲା। ସବୁ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ମରିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସାନି ଆଉଥରେ ହେଲା। ସାନି ହେଲା ବେଳକୁ କୋବିଟା କ'ଣ, ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ସେତେ କୋବିଟା ଭଲ ହେବ। ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଖରା ପଡ଼ିଗଲା। ଖରା ଡେରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଏରିଆରେ ଲୋକ ଚାଷ ପୁରା କୋବି ବହୁତ ଲାଗିଥିଲା। କୋବି ନାହିଁ, ମାନେ ବିଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଲୋକ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ କୋବି ହେବନି ବୋଲି। ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୋବି ନାହିଁ, କୋବି କଢ଼ ବି ହେଉନି। ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ଖରାଟିଆ କୋବି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ବାପା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କି ନାହିଁ? ନା ହଁ, ଏଇଟା ଖରାଟିଆ କୋବି, ଅଲରେଡ଼ି କଢ଼ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କଢ଼ ଆସିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଢ଼ ଆସିଗଲାଣି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଢ଼ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଢ଼ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଇଟା ବି କଢ଼ ଆସିଯାଇଛି, ଜୁମ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କଢ଼ ଆସିଯାଇଛି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କଢ଼ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବହୁତ ବୋଲେ ଆମର ବି ଟମାଟୋ ଲାଗିଛି। ଟମାଟୋ ଏଠି ପାଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ଏଠି ପାଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଉଛି ଏଠି ଘାସ ପ୍ରବଳ ଟିକେ ହେଇଛି। ଟମାଟୋ ଦେଖିଛି ପାଚି ଯାଇଛି ସବୁ। ଟମାଟୋ ବି ପାଚିଗଲାଣି ଆମର। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଏଠି ଆମର ଏଠି କେତେ 2 ମାଣେ ନା 3 ମାଣେ ବିଲ ଟମାଟୋ ଲାଗିଛି ବାପା କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଏକରେ ଭଳିଆ, ହଁ ଏକରେ ଭଳିଆ ବିଲ ତ ହେବ ବାପା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଲାଗିଛି, ଆମ ରାସ୍ତା ପାଖଟା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ସେଠି। ଆଉ ଯାହା ହେବ ଏଠିକି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଆଜିକାଲି ଚାଷରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାଷ କରିକି ଲୋକ, ଚାଷୀ କୂଳ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ହତାଶ, ଏ ସେଇଭଳିଆ। ଟମାଟୋ ହେଇଛି, ଟମାଟୋ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଜାରରେ ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା, 10 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଘାସ ବି ହେଇଗଲା। ଘାସ ବି ଯତ୍ନ ବି ନେଇପାରିଲେନି, କାହିଁକିନା ପାଗ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ତ। ପାଗ ବିଗିଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଜଗି ପାରିଲେନି ସେମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସେପଟେ ବି ଧାନ ଅଛି, ଆରପଟଟା ସେଇଟା ହେଉଛି 7 ମାଣ ବିଲ ଅଛି। ସେଇଟା ଆରପଟଟା 7 ମାଣ ବିଲ ଅଛି, ଟମାଟୋ ହେଇଛି, ସରି ଧାନ ହେଇଛି। ଏମିତି ଆଉ ଏପଟେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଛି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଲାଗିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି। ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ଫଳ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଫଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କୋବି ତ ଲାଗିଛି ସେପଟେ, ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା କୋବି ଲାଗିଛି ଏପଟେ। ତ ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି ତ। ଲେଟ୍ରେ ଉଠିକି ଟିକେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଯୋଉଟା ଖାଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ବିଲରୁ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ତୋଳା ହେଇକି ଗଲାଣି, ବେପାରୀ ନେଇଗଲାଣି। ବାପାଙ୍କର ଦାଦାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଏଇଟା ମାଣେ ଭଳିଆ ବିଲ ଲାଗିଛି। ମାଣକ କେତେ 33 ଡିସିମିଲ୍। ଏ 33 ଡିସିମିଲ୍ର ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଛି। ଏବେ ସବୁ ତୋଳିକିରି ବେପାରୀକି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଲୋକ ବି ଆଜିକାଲି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଚାଷ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଚାଷର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ରେଟ୍ ବି ଯେଉଁ କଟିଯାଉଛି, ପୁରା ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସବୁ ସହରମା, କିଏ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ, କିଏ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ହାର୍ଡ଼ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଠି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କିଛି ଚାଷରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତନି 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡା ପଇସା ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ସେତିକି ସେ ପାଉନି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଆଶ୍ରମ, ଜୟଗୁରୁ ଠାକୁର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବାଉଣ୍ଡରୀ କେତେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଗଲାଣି ଏଠି ସକାଳୁ ସବୁ ଆସିକି ପୂଜା ସାରିକି ସବୁ ପଳେଇଲାଣି। କେତେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପୁରା ସୁନ୍ଦର, ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ କାମ ହେଇକି ନୂଆ କାମ ହେଉଛି। ଯାଉ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଁ ନଥିଲି, ବାହାରେ ଥିଲି, ବହୁତ ହଜାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀ ରାଜା ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସିଏ ଚଲେଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ମୁଁ ବି କେତେଥର ବି ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାଉନଥିଲି ବାହାରକୁ ଗୋଟେ କାମଧନ୍ଦା କରୁନଥିଲି ହେଉଛି ଥରେ ଦୁଇଥର ବି ଖାଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଶା କରୁଛି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।